lupa dibantu channel Baluhapnet dan klik tombol like, subscribe, komen, dan di-share. Mau lihat Tahami gudang nami perjolo alu-alu damang jo tua mata debata. Lunga dia alu-alu damang tua mata debata. Alu-alu jo tua anak na Tuhan ta Yesus Kristus. Lunga video lulu damang Tuhan ta Yesus Kristus alu damang jo tua mata raja inata namora huru naliat na lulu mula topa mulani halak patak mulani sopahiyang asama sopahani pada damang majo gudang bula-bula laos padungu konsok sopa. Nunga di baita menggodang mula-mula asal lihat kami penggabihan lihat perhorasan di namar hula boru di namtapa di kami bilang-bilang di bagasan tikion ni baita menggodang lihat gabe lihat horasino nasa di baru nami asa jadi saluhut na daw pangidohami lumuwi ma dia kasakap ni anak Daud parumen nami baik to gotang mula jadi anak-anak dari Rio Jong.
Oleh itu Mang penting nami asa marsiu sono nanti abang buru jumulu mah pada saat matuhita asa tapi ta magudang na inna roha lupa sinaga ho matong iparjong-jong na asingnya no kita mana rumah ngulubi pun anak ta dohot parumaita gimana lau mamuka rumah tangga daipa no aimpe nung ngadi pa sa hato amang protokol nabi nyaon mikon lububi ma tuhita na marahama daw na barparida molo betul sobigan wain cek kita na marpariban ba nam disomman wain yang gap kita sa luhut na de sedus nurhata so ngani ba ini so kasudupol rapat dohotnya pangatip buruon lahoro na mahami pa sa kaponasida mangolobi siya doon tubuh na doon na barpariban baik na manggota ngolo-ngolo biasa ngolo bihabi na siya Baik naman. Dia kasilas niroha siak kami namar hamarangi lumowi ma siak kasuhuton tu pengatin beda mamajo musina na hopartusi maju ma pengatin maju